Berlin, turistički magnet, kosmopolitska meka za umetnike i preduzetnike iz čitavog sveta. Berlin, prezadužena metropola s dotrajalim školama, lošom gradskom upravom i političarima. Da li bi Nemačkoj bilo bolje bez Berlina i zašto je Berlin tako siromašan? I 28 godina nakon pada Berlinskog zida, nemački glavni grad spada među najatraktivnije prestonice na svetu. No ta bleštava mega cool metropola ima i svoju tamnu stranu. Brojne afere sinonim su za berlinsku politiku. Berlin decenijama muči muku s nepotizmom i finansijskim skandalima. Izgradnja novog aerodroma Berlin-Brandenburg pretvorila se u veliku blamažu s eksplozijom troškova i stalnim probijanjem rokova. Porast stope kriminala, hronični manjak policajaca. Stanovnici Berlina više se ne osjećaju sigurno u svom gradu. Osim toga, Berlin je i totalno prezadužen. Svaki Berlinjanin teoretski duguje oko 16.500 evra. Poređenja radi, stanovnici Minhena u proseku duguju samo 500 evra, znači 33 puta manje. U Nemačkoj je 2015. ostvaren prosečni BDP od 37.000 evra po glavi stanovnika. U Berlinu samo 34.200 evra. Nemačka je jedina članica Evropske unije koja bi ekonomski bila jača bez svog glavnog grada. Bez Berlina bi BDP porastao za 0,2%. Poređenja radi, francuski BDP bi bez Pariza bio manji za 15%, a italijanski bez Rima za 2,1%. Siromašan ali seksi, tako je jednom prilikom bivši berlinski gradonačelnik Klaus Wowereit opisao svoj grad. Zašto je Berlin relativno siromašan? Adelheid? Ja, also schuld ist die Mauer. Berlin war ja lange geteilt. Und die Mauer ging durch Berlin und die Mauer ging Berlin herum. Und heute ist es so, dass seit die Mauer weg ist, natürlich es immer noch dauert, bis diese ganzen verschiedenen Systeme, die Sozialsysteme zusammenwachsen und das kostet viel Geld. Gleichzeitig die Mauer, die drumherum war, hat zu dieser Insellage geführt und dadurch war Berlin eine abgeschottet vom Umland und es gab keine Industrie, keine Produktion drumherum. Bedeutet also heute immer noch, Berlin ist zwar sexy, weil es spannend ist, weil viel passiert und viel pulsiert, aber es ist immer noch arm. Ima još jedan važan razlog. Naime, Nemačka je federalno uređena zemlja i većina njenih pokrajina su privredno veoma jake. Sedišta velikih firmi često se nalaze u provinciji, a ne samo u glavnom gradu.